آمد سلام علیکم. از این جامعه چی گفتنیم نشاتی نمخیر دخترکایی که آب بولا رزنگن در لبای جافر دگن خیلی دخترکای دستانی را شرمونه کردن. نغرینی بخب. Выходите замуж за таджика и будете всю жизнь чистить ему машину. Мечты сбываются. Таджикистан, привет! Давай, любимая, у тебя хорошо получается. Спасибо, любимый, щеточку новую купил, это она справляется. Ой, ты красотка наша. سبحان ربی رب عزت اما یصفون کف صف الهی همین گریه جاش جنت شد در تایدام چهار تبلان مرسی سیاه زکیا و زکیا بالا خانه ما دوماده چی داده باید میکنی؟ زکیا را کجا میشناسی؟ من خواهر شما 3 ساله دوست میدارم. من باور دارم و من دوست میدارم. خیلی ایش خیلی دوست داری زکیا کیای مجنون؟ نمیدونم اکا. اینجا دختر است که حدیثه شون کار نمینه روز درست خواه چیکو کنم جوگتا غوسک دا برش میپرتوی غوسک جوگتا میپرتوی دا برش دروز میکشی خو میره ایجود نمیخیزی عموما ایجود نمیخیزی ای لایف хак на миллион давомша намегум ки мардакоай ман хафа мешан читар курай мана бисёри мардако тамошо менан пахлавон дар тоҷикистон тренд ба ҳаст ҳозир бисёр кас шунидост лекин хӯрдагиш не маҳсулоти табиӣ мебошад простатити мардакор қувват тестостерон иммунитета баланд мекунад шумо як бор гирифта хӯрда бинед манба ва компания гиёҳдармон ба раҳмат мегӯяд барои заказ кардан пахлавон дар комментария пахлавон нависед ширкати гиёҳдармон шумо ба алоқа медорад баъд медони чӣ гуфт اسفهمی دوری ماشین بوی کلوبنی کردیسته این بوی پامده مای نه بوی لاوته میچشی خیلی که من ایزو میکشم خیلی بیو نطوری مزه کلوبنی میکده دفشه ترمز اسکی خیلی دختره تامیر شام میکردی نمیشیدی دسکی در کردستم با خستی وقتی مرا گفتی مرا ایسی красовкиам ам тоза накарди ҳам дидаси дер кардесам то ё ки ҳамсоя да барам тоза кунад чи хеле дихтари якум ҳам специя накардеси ки дер охи шалмардак мазам набуд успеҳ накардам беса нози ман як секунда тоза мекунам биё фисфис накарда бихе ҳами красовкиам ман нафаҳмидам кунамя тоза кардани шохи умая мира овараи тоза кидеси мира мон бира тест касме мара биги биё охи безор карди дер кардам ман мардак мен назарам камин ба туро ки ҳамсоя хади гавдеси намебини красовки надромайса уже ҳар дасташон дидам ҳам кунам красовки мама раиси пушондаам наметуни омадам да чӣ биёрам меомадан тондаи қаб меҳр муҳаббат қаб ширин меоварди нагар дар магазин таи хона мефурӯшам мардак хеле самзанак ношуди курод наедум бир омада буд ман да ти айфон харидем қаб сихм кади айфон биром харид бо ҷои кор мебудам раҳмат мардак иро дома гирифте не да ҳамсоя харидим ба бару теша мардак шӯхӣ дорам да картатам сум пахту нагон чиз дакошед бира бихар машвалазали мардак мантра чӣ мара неловкая ситуация мондани бирай хафе кудача мардак мантра чӣ мардак мантра чӣ хай зато мардак натонам арзун мебинам гуфта зато ҳамачи ман гирифта тудай Ay gülü gandım bakasti mardım Devanagi hata gardım Melekere تقاین هشته تقاین
دا گپ راستش من بجاستش ما ماشین گفتم و سالی که مول نیه دا خراشتم ماشنه سرپی نشد خلاص دا ویدیو ویزوف کی تمام من غاصت تا غاصی منه من این چه خبر پلی رافشیک ببرم سیاد مراد می شو من گنده تستم گوید بریم مثل تو خریب خیریت رحمت دو سو یک تیز بسام دو پیششم وای می پلی رافشیک درست کده میتونم بی دختر یگام سامان پارتا آیا کی گدو؟ آکاش نیستم من خودشم قطعی دادارم این روز کار اومدم و این روز مزهش نبود نیومد آیا چی پیش مایکتون؟ ایرا میگو این میکروفون برای ویدیو ای تو چیه؟ ای ما میکروفون برای ویدیو زور پیشروی چی خدمت کنم چی دیگه یگام گپ چپ شید ماشینا بردی شوشتی بعد مرسدس مونده بعد ماشینی مرسدس بگی بیار بعد بد نکه دادر جان آزی من تی پلا را بتمت بگی دا مرسدس بمون دا اودی نمون که شوشته استا باشن که نکوان بگیرم برای پای کارشا یک خانت ابزا خدمتی چی بود؟ اکای گدو میگن دوی گدو میگیرن اینمی 10 سما که بگیرن یا دو بتن امی A56 ما یا آیفون 17 پرو مکس شوه این پرابلم نیست A56 همی دخته آیفون 17 پرو مکس شوه پرابلم نیست 17 پرو مکس میشوه آی اوز این آیفون 17 ای اوزش هست خودش نشد کو؟ نکی ای مای الو ها دادار او پول دادم کو ماشینی گلیک سودا که این هازی میبیام نمونش بروا سوی بی گلیک میشم سودا که هازی میبیام A56 تا 17 میشوه خب هازی میبیام مرا دست ما بایسو خب با جنگل هم میدونی که جنگل داریم آخه автомат من 5 تیر دوره دویدست اخیر صفحه داریم چنین پیش ماشین های یا تیرم ندستیدش 4 تیر دیگه داریم نمی جشت داد پیشونیش دار 100 کیلومتر دور سر کردم دویدم رفتم مرده همین دکیت دلیلش گرفتم سر کیس در باغ داشتم موندم یا مهمه خریز جور همین سر کیس در موندم که وزنی نبود با الو روزی میایم دوای خب بعد چی شد؟ دک جاش بودم دلینگ شبار داشتی سر کیف کدی دلینگ شبار داشتم سر کیف دموندم خیلی بینی عروس چرا میرینی بعد دیگه بو شپه آلو شب زرد آلو شب عروس ما کسل میگن زیخم موچم الو سلام علیکم دک جایی نشناختم چی خیلی گل زنیه چی خیلی نشناختی نشناختم میگم این من بوی فرنگیست کی تو سریوزن گپ زن برات اینجی نغزی اسلام جنازه ای منم ماگ جون کی تو بیامون شناختی یا فکر کن تو کیایی محمودم نشناختی بچه من خیلی با تو پریکول کرده که نشناختی نه تو برات چی خدت